Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi kanal. Ovo je ljudi Minecraft epizoda, znači treća epizoda, znači znate da smo imali Iron Sword i zlatni chestplate, to smo izgubili, znači išao sam znači putem, otišao sam od one pustinje, onog svega i ponovno bio zombi, ali prije toga sam napravio jednu kuću veliku, znači nije bilo 2-3 dana epizode, napravio sam veliku kuću. I znači sve sam nosio stvari, sad sam i ubio me negdje, nisam znao da se vratim, tako da me spavnalo u kući. A ne znam gdje sam umro pa da odem po njih, znači napravio sam ogromnu kuću, znači sad ću da vam pokažem. Znači ovako ćemo da se svegnemo, okrenemo i polako ovako. Tadam! Znači ovu sam kuću napravio, znači posebno je to što ima gore na onome koji izviđašnici, znači smatrašnica ima gore na vrhu, tako da vidite. Evo vidite. Da sad promenimo perspektivu. Znači, nije ni da završimo, vidite ovo tu, ovo fence, vidite to nema drugom spratu, znači to moramo da završimo. U kući mi čini da imam nešto, samo uglja malo i to. Da prolaz dobro po crafting, vidite kako zapravo luster. Cool. Evo ovdje mi spavate sve da imamo to i evo ovo što imamo u inventoru, znači nema ništa uopšte. To je veliki bullshit. Treba da napravimo ljestve. Znači ljestvice. A to je dovoljno. Čekaj da napravimo još ovoga, znači da se možemo popesti na goru na sve napravi. Znači nek bude tu. Pogodio jesam. Znači to ćemo stavimo ljestvice. Ljestvice. Jedu odmah jes, koridor. Oh fuck. A dobro, možemo tu staviti vrata. Znači tu. Znači evo tu sam ovu potku napraviti, znači penjemo se gore. I ajde se popiti. Evo ga, znači moramo se popiti na krov. Pogledajte kudak sam išao, to znači ovo sve slebove, znači tu budem kasnije da srušim. Tamo odmah snijeg, što nije dobro, znači nisam ni vidio dok sam pravio kuću, znači to sam uočio. Idemo sad dole, znači ovo je kratka epizoda, to je samo da vas obavijestim da smo poginuli, to nisam ni znao da to ima. Hajde, slazi dole. Ovdje ću sići, držim shift. Gledam šta nema. Šta zvrči, ajde bežite. Znači ovo je kratka, znači opet da kažem epizoda, samo da vas obavijestim, vrlo sam ljut zbog ovoga. Idem da prespavam, znači sljedeća epizoda će da bude, znači 15 minuta, bio sam snimao još jednu epizodu, znači da sam pravio pod, znači nije bio završen pod, znači bio sam 17 minuta trajala epizoda, znači pol sata da se uploadovala i nije se mogla uploadovati zato što treba najmanje 15 minuta, snimao 17 minuta i da sam čekao, znači prespavamo sad idemo odjelim epizodu, znači vrlo sam i zato olio topio reklame. Hajde, jesu li to, nisam ispod česta da mi izađi. Otvori Batanić kakav Baja Unić. Izađi. Konja. Ovo ćemo znači sve da srušimo, znači pravit ćemo putem, znači pravit ćemo sve. Ja ću između epizoda nešto da pravim, znači da vrćemo ove fensove, to planiram da između, ako stavimo onaj cobblestone fence ili oba pa između to, znači bit će svašta, znači i ove puteve, znači neće biti sve ovako, znači bit će i cobblestone, stone, svega će puteve, znači rašpat će se svuda ovdje. Vamo neću da idemo za im, znači ovdje, znači našao sam ravnu površinu gdje ćemo ovo da pravimo, znači tamo negdje ćemo ušli da pravimo kamp. Znači kampom napravimo i znam da je dobro foru za onu vatru, ono odavno stand da je zapalite nikad neće da izgori, je ono ko prava vatra. Napravio sam tu samo malo ovako ovoga ulaza da moramo
kućko, veget, nešto. Idemo ostavim ove stvari da izađem da idem epizodu, znači ne treba mi ovo sve mi ne treba, to, znači treba mi ovo, trebam da ispečem, ovo, sva ova zelena, to je ispoda i zašla će 2 ova kruga. Dobro, ne fali mi gore hrane, dobro, da izađemo. Ovako, da promijenim perspektivu, znači. I ljudi, to je bilo to od ove epizode, ljudi, nadam se da ćete uživali, ostavite like, pretplatite na kanal i šerujte. Ovo je kratak klip da vas obavijestim da sam poginuo i izgubio sve stvari, ali evo imamo opet bar nešto. Nemamo armora, ubijat ćemo krave pa ćemo napravimo leather armor. Nemamo nikakve veze, znači to je bilo to od ove epizode, nadam se da ćete uživali, ako jeste, ostavite like, šerujte, subscribe, pretplatite na kanal i to je to, znači ljudi.